se prolazimo živo. Vjerujem ti mobitel. Šec voli kupus, kupus voli rosu, a ja... I pozdrav ljudi, ovdje čelične komšije. I svi znate kako je to danas, već ovih dana, počelo s koronavirusom, sve je zatvoreno, nemate gdje ići, znam kako je i nama svima, isto je. Uglavnom ljudi, vi se vjerojatno borite s jednim vječnim pitanjem. Što raditi kad smo u karanteni? Da, ne znamo šta raditi i sada ću vam dati neke primjere kako ja to preživljavam, a mogli biste i vi, zato što govorim o stvarima koje možete raditi, koje nisu opasne, znate na šta mislim, rizične, i kako preživjeti to karantenu, iako još nije potpuno karantena, ali kad bude potpuno karantena pa ću novi video. Uglavnom znate kako je situacija. Nije se krenuo na video, šta to raditi kada ne stavite. Evo tu imamo jedan gameplayčić, igram s jednom rukom, ali dobro je. Da, uglavnom evo, tako možete ubiti dosadno igricama. Druga stvar koju možete raditi, možda nije tako popularna u današnje vrijeme, ali vjerujte mi, isplati vam se. To je, zamislite vi ovo, možete čitati knjige. Evo ja trenutno čitam Gospodara prstena zato što sam veliki fan te trilogije. Trilogije. Dobro, tako, ako vam se sviđa knjige, imate stripove, sigurno vam roditelji imaju, barem tata, pretpostavljam većini vas. Evo, ja to imam Djelan Doga, Zagora, isto volim, tako da čitajte stripove, čitajte knjige, malo se obrazujte, nemojte biti samo na mobitelima, jer će vam oči ispast. Dobro, neće ispast, ali će vam se osušiti, on to nije dobro, jer ako vam se osuše oči, onda nećete vidjeti. Ako nećete vidjeti, nećete moći biti na mobitelima. Da, uglavnom da, to je to. Da, slažete se sa mnom svi, tako je. Treća stvar što možete raditi je budite malo kreativni, znači možete crtati, pisati knjige, ne morate knjige, ali nešto pišite, sastavke, napravite svoj dnevnik, šta hoćete. Radite YouTube video koji ja stvarno ne znam šta drugo raditi. I tako, uglavnom ljudi možete biti kreativni, evo kao ja sam tu nacrtao predivnu sliku, kao što vidite. Šalim se naravno, nisam to nacrtao, ali uglavnom ja sam nacrtao, crtam gore od Picassa. Mislim naravno, Picasso je bio odličan umjetnik, a ja sam, neću reći šta. Da, uglavnom kužite šta hoću reći, znate da je Picasso apstraktan umjetnik, to vas ne zanima u ovom videu, ali uglavnom dosadan sam sam sebi trenutno, tako da moram malo da sređivati. Uglavnom, crtajte, pišite, ne znam, snimajte za YouTube, izbarite naranču na nevjerojatne načine, ne znam, odite u prirodu i slikajte, a ne blizu ljudi, logično, zato što je, situacija takva. I eto, to bi bilo to. Mislim, ne za ovaj video, gledajte dalje, bit će vam još zanimljiviji ću biti. Četvrta stvar koja je isto izuzetno nepopularna trenutno, ali stvarno, trenutno smo u situaciji kad radimo sve i svašta, samo da ubijemo dosadu, učite. Znači, možete učiti, trenutno ne morate, niste ograničeni na ono što se uči u školi, što znači da možete učiti šta god vas zanima. Tipa, ne znam, zanimaju vas crne rupe, imate internet, istražite koliko hoćete o tome. Radite svoje teorije, radite šta hoćete.
šta god, baš šta hoćete trenutno možete raditi. Samo nemojte izmišljati one teorije zavjere, nemojte se puno baviti ovim koronavirusom. Jer, na primjer, da to je neko bacio, a to se nije dogodilo, zato što ima dokaza da je da taj virus nije nastao u laboratoriju, ali tipa da se to i je dogodilo, šta vi tu možete? Ništa. Znači, nemojte se previše opterećivati glupostima. Učite šta god vas zanima. Samo da budete pametniji. Zadnja stvar na ovoj listi je, ljudi, možete se subscribe-at na Čelične komšije i rokat naše videe. Biće dosta zanimljivih videa sad u ovo vrijeme, zato što, znate, nema se šta pametnije za raditi. Tako da, gledajte naše videe, bar se neko zabavite i nadam se da ste ovaj video našli barem malo zabavnim. Nemojte lagati, znam da jeste. I eto, to bi bilo to.